fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya manusia yang allazina kafaru, yang kafir, min ahli kitab, daripada kalangan ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang musyrik, ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, ya, mereka dalam neraka jahannam nanti, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, ya, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, ya, kalau dalam selama-lamanya mereka itulah seburuk-buruk manusia. Nampak? Kan, ya? Jadi itulah nanti, dan keadaan orang yang dihisap pada hari di pada macam hari kiamat itu pun diceritakan dalam Quran. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura